Local MLA la pen local emisi tu. Local MLA pen local emisi tu. Tingwai tingkai kan si la so skim bang. La so wan kan si ladak Mahamaya la pen nomati konsersi. Intel estimate tangkana sengkong lo 15 crore. So 15 crore sama mungkin ikan siang mong petang yang lagi. Apa petang wegi, apa kita so tangka ke. Kosong sih klaim kita mima lagi cluster pun kan tingwai tingkai. Kumpi tu, how kumsi klaim tu. Tapi tiap saya yang deng magai klaim mima kumsi tingwai tingkai. Kalau pen kapre skim dolang masa. Kebang di bang. Kebang ini mah kita kang kilang so di tu pinpur oleh pihak masuk skim bang kita ada pakai la assembly tahun kumpi election apa kan kita kan dia konstitusi kita.